Gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao vama da tambure vaše čuje. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, gospodo cigani. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, nemojte, gospodo cigani. Lumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu, i nijednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i udihne buka grada, pratit ćete mene tiho ulicama Novog Sada. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, gospodo cigani. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, nemojte, gospodo cigani. Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku, rod Kvari šapnut ćemo, neka sluša usmano. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat ćete tiho noći, moje zlato još ne spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat ćete stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, gospodo cigani. Stanite noći, stanite dani, samo vi nemojte, nemojte, gospodo cigani. Poštovani slušalci, uvaženi posetioci, dobro vam večer i dobrodošli na javno snimanje emisije Pesmo Srce mi ogrej uz direktan prenos na programu na srpskom jeziku Radio Novog Sada. Nakon 6 emisija ovog tipa održanih prethodnih utoraka u ovom istom prostoru Studio M Radio Televizije Vojvodine, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i posljednji put u nastavku prolećnog serijala javnih emisija koji nastavljamo kao i uvek utorkom nakon 20 časova. Posjećamo vas da je osnovni cilj ovog serijala da ispoštujemo obavezu koju imamo kao javni medijski servis i da na delu ukažemo na neophodnost očuvanja naše muzičke baštine. To će u punoj meri činiti i naš večerašnji gost domaćin, tamburaški orkestar Vasa Jovanović, kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, pod umetničkim vodstvom Zorana Bugarskog-Brigce.
Čuli smo pesmu naše kolege Vladislava Hajtfoga, posvećenu svim tamburašima ovog sveta. Osim pesama, deo muzičkog sadržaja ove večeri sačinjavat će i instrumentalne kompozicije, a tu su naravno i vokalni solisti. Zorana Iđuški, dramski sopran, Goran Strgar, operski solista, Daniel Loboda, klarinet, koji će doprineti obeležavanju 72-godišnjice postojanja društva, a bliži se i 10-godišnjica rada tamburaškog orkestra u formaciji koja se nalazi pred nama. Čuli smo Bojana Iličića u pesmi Ej gospodo tamburaši, a njemu se upravo pridružio Miodrag Ćulom i Stefan R. Mihajlović u pesmi s festivala Vojvođanske zlatne žice Vojvodino, pevaj vojvođanski. Gospodo tamburaši, izvolite. Sremac i zdravo sam besan, ovaj svet mi kao prsnog tesa. Volem vino, tambure i pesme, niko Srem moj dirnuti mi ne sme. Volem vino, tambure i pesme, niko Srem moj dirnuti mi ne sme. Vojvodino, zapevaj sremački, nek se pesma do nebesa čuje, nek tambure duše nam razbude, neka snovi žicama zavruje. Vojvodino, zapevaj sremački, Vojvodino, pevaj vojvođanski. Vojvodino, zapevaj sremački, Vojvodino, pevaj vojvođanski. Ja sam Bačvan, ravno mi do Srema, takvih koja nigde više nema. Volem salaš, fijaker mrkove, bujne grudi da nanestru kole. Volem salaš, fijaker mrkove, bujne grudi da nanestru kole. Vojvodino, zapevaj bačvanski, nek se pesma do nebesa čuje, nek tambure duše nam razbude, neka se novi žicama zavruje. Vojvodino, zapevaj bačvanski, Vojvodino, pevaj vojvođanski. Vojvodino, zapevaj bačvanski, Vojvodino, pevaj vojvođanski.
ceo život prati, pa će kuću tamburašu dati, da je pesma ceo život prati. Vojvodino, zapevaj banatski, nek se pesma nebesa čuje, nek tambure duše nam razbude, neka snovi žicama zagruje. Vojvodino, zapevaj banatski, Vojvodino, pevaj vojvođanski. Vojvodino, zapevaj banatski, Vojvodino, pevaj vojvođanski. Pevaj vojvođanski. Čuli smo vokalni trio, baš kako je to na festivalu Vojvođanske zlatne žice izveo i trio u kojem je nastupio koncertmajstor Velikog tamburaškog orkestra radio televizije Vojvodine Cveta Sladić Čiča. Čiča više nema, ali tamburašku tradiciju porodice Sladić nastavio je njegov unuk Stefan. Koji je nastavio tradiciju porodičnog muziciranja. To je još jedan dokaz da se muzička tradicija, i to pre svega ona tamburaška, gotovo po pravilu prenosi sa kolena na kolena. I to nije sve. Da bi tradicija opstala, potrebno je da je prihvate i oni najmlađi. Svetli primer za ovu tvrdnju su polaznici škole tambure koji nam se upravo pridružuju na sceni. Deca, dođu. Ono što naši slušalci ne mogu da vide, a to je da se na sceni Studija M nalazi troje najmlađih tamburaša. Oni su uzrasta od... Evo, čućemo to od mlade dame koja se zove Anđela. Anđela, koliko godina imaš ti? Ja imam 9 godina. A tvoji drugari kako se zovu? Ovo je moj brat Bojan, a ovo je naš drug Jovan. I koliko oni imaju godina?
Bojan ima 8 godina, a Jovan ima 10. Eto, čuli smo ih i kako sviraju, evo da se dogovorimo, jel važi da za 10 godina kad budete vi ovako kao i ovi ostali, da onda vi držite ovde koncert, važi? Da. Smo se dogovorili. Hvala vam. Mene i moje drugare uči Brica, Stefan i Marko. A mi ćemo sada čuti nezvaničnu tamburašku himnu Pančevca Makse Popova, u pitanju i Dunda kolo, koje, ja mislim da nijedan ozbiljan orkestar ne može, a da nema na svom repertoaru. Brico, izvoli. Hvala. U javnoj emisiji, direktnom prenosu emisije Pesma o srce mi ogre, Radio Novog Sada, čućete jednu od najtiražnijih i najpopularnijih američkih pesama. To ne treba da vas čudi jer je reč o pesmi
koja se decenijama izvodi u oči Božića i Nove godine. Nju je po tradiciji izvodio popularni glumac Dean Martin, a mi je večeras slušamo u interpretaciji Stefana R. Mihajlovića. Odmah potom sledi izvođenje kompozicije Konstantina Babića Rustikon za solo klarinet i tamburaški orkestar u aranžmanu Save Vukosavlja. Solista na klarinetu je Daniel Loboda. Oh, the weather outside is bright, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Many dozen shoot signs of stop, and I brought me some corn for pop. Lights up sun way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I will hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire it slowly died, and my dear we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, I will hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly died, and my dear we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
bio je ovo Danijel Loboda, a pre samo 15 dana uz Narodni orkestar Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković u ovom istom prostoru i emisiji nastupila je mlada vokalna solistkinja Zorana Iđuški. Ona, pored školovanja glasa, na najbolji mogući način čuva i muzičku tradiciju, pridržavajući se proverenih muzičkih vrednosti. Tako će biti sasvim sigurni večeras, a slušamo pesme Zvonka Markovinovića, Sud po nebu i rusku romansu Za kim? Zorana Iđuški. Za moru se
jedno učinim sad. Za kim sad vatoj dan, za kim sad suza ti? Ne vredi patnja znam, jer laž je bilo sve. I idi sad što pre, a srce pusti mi, da polagano mrem u zaboravu spim. I idi sad što pre, a srce pusti mi, da polagano mrem u zaboravu spim. Bila je ovo mlada vokalna solistkinja Zorana Iđuški. Rado se odazvala pozive svojih poznanika i prijatelja iz Tamburaškog orkestra Kuda Svetozar Marković da i večeras prikaže svoje glasovne mogućnosti. Možda je sada najbolji trenutak da pomenemo koju reč i o velikom tamburaškom orkestru Vasa Jovanović, kulturno-umjetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada. U okviru najstarijeg i najtrofejnijeg društva Svetozar Marković u Novom Sadu osnovan je veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović. Ideja je bila okupljanje tamburaša sa iskustvom, a sa ciljem upoznavanja sa tradicionalnom tamburaškom muzikom, upoznavanje i učenje standarda naše tamburaške muzike, razmena muzičkog iskustva, učenje i negovanje naše autohtone tamburaške muzike, kao i izvođenje i obrada klasične i filmske muzike. Svojim zalaganjem i ozbiljnim radom, kao i izuzetno zanimljivim repertoarom, vrlo brzo su pokazali simpatije, pokupili simpatije velikih imena iz sveta tambure. Za relativno kratko vreme, veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović beleži zapažene nastupe i postiže rezultate vredne hvale. U maju mesecu 2008. godine na festivalu tamburaških orkestara Srbije u Rumi, veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović osvaja zlatnu plaketu, to jest prvu nagradu. U jesen 2008. godine članovi orkestra osvajaju prvu nagradu na festivalu Biserice Anike Balaš u Novom Sadu, kao i prvu nagradu na festivalu Starčevačka tamburica u Starčevu. Naredne 2009. godine članovi velikog tamburaškog orkestra sa ponosom su prezentovali našu tamburašku muziku i tamburu u Austriji, Španiji i Portugaliji. Danas veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović broji više od 30 članova, tamburaša iz svih krajeva Vojvodine koji su tu sa istom željom da neguju tamburašku muziku, druže se i šire tamburaški pokret. U protekle 2 godine orkestar je nastupio u Pljevljima, Tivtu, Banja Luci, Varaždinu, Šuranji, Slovačkoj, Studenki, Češkoj, kao i u Novom Sadu i mestima širom naše ravnice. Orkestrom rukovodi Zoran Bugarski-Brica, koji je stalni član velikog tamburaškog orkestra Radio televizije Vojvodine, član izvršnog odbora Saveza tamburaških društva Vojvodine, predsjednik društva ljubitelja tambure, koncertmajstor ansambla Zorule i osnivač velikog tamburaškog orkestra Vasa Jovanović. Slušamo upravo pomenuti orkestar i njegovog predvodnika Zorana Bugarskog-Bricu.
Pratite javno snimanje emisije Pesmo Srce mi ogrej uz direktan prenos na prvom programu radio televizije Vojvodine. Gost domaćin je Tamburaški orkestar Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada. Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković osnovano je 3. maja 1945. godine u Novom Sadu i jedno je od najstarijih, najtrofejnijih kulturno-umetničkih društava u Republici Srbiji. Za nekoliko dana zaći će u 73. godinu postojanja. Naravno, to samo doprinosi da se prisjećaju nekih trenutaka iz prošlosti, iako većina sadašnjih članova čak i ne pripada tom vremenu. Pesma Julijana glumca i pevača Duška Jakšića i Maramica Markizet iz sada već kultne serije Balkan Ekspres izvodi vokalni solista Miodrag Ćul. Sa dumnjom sam ispratio jesen, sa malom snežanom hladni zimski dan. Svesno u proleće zanesen, već sve to leto i ljudski san. Julijana, vatro ljudskih dana, o tvome imenu sećak se leta, u travi cveta i svoga sna. Julijana, jul u senci grana, od tvojih dočeka kraj ovog leta, na tvojim očima tamnim i bez sna, sonja nije mogla sam da mi da, snadom bez nade ostanog ja. Mirjana je bila mir, samo tren, senka samo gleda se. Julijana, tajno ljudskih dana, zbog tvoga imena plaših se leta, sa tvojim očima tamnim i bez sna. Julijana, i u senci grana, od tvojih dočeka kraj ovog leta, na tvojim očima tamnim i bez sna, sonja nije mogla sam da mi da, snadom bez nade ostanog i ja. Mirjana je bila mir, samo tren, senka samo gleda se. Julijana, tajno ljudskih dana, zbog tvoga imena plaših se leta, sa tvojim očima tamnim i bez sna. Julijana, Julijana, sa tvojim očima bez sna. Maramicu belu ja, svaka mene trajla, svakome devojče zna. Kada god ja sretnem lepe curice, celu im dadnem one, viknu daj dubliraj dušice. Kada god ja sretnem lepe curice, celu im dadnem one, viknu daj dubliraj dušice. Maramica Markizet, mene voli ceo svet. Maramica Markizet, mene voli ceo svet.
gradom šetak ja. Na balkonu spasih luče kao san. I celu dadoh maloj voljenoj, a ona cikne zanosno i maramicu baci njoj. I celu dadoh maloj voljenoj, a ona cikne zanosno i maramicu baci njoj. Maramica Markizet, mene vodi ceo svet. 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 U ovom trenutku opraštamo se od slušalaca Radio Novog Sada uz podsjećanje da je domaćin večerašnje emisije bio Tamburaški orkestar Vasa Jovanović, kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada pod umetničkim vodstvom Zorana Vukarskog-Brice. Naravno, tu su i brojni vokalni i instrumentalni solisti ovog društva. Javno snimanje i prenos na talasima Radio Novog Sada realizovali su muzički producent Zoran Drakola, ton majstor Darko Varga, ton Vladimir Žeželj i Marko Čokulov, prenosne veze Pero Lujić, tonska realizacija Zoran Cicmil. Autor i urednik javne emisije i prenosa Jovan M. Jovanović. Želimo vam prijatno večer uz naš program i ne pominjemo da vas očekujemo utorak 16. maja nakon praznika kada nastavljamo serijal javnih emisija pesmo Srce mi je vrek. Čujemo se.
Pred sam kraj večerašnjih predstavljanja rada Velikog tamburaškog orkestra Vlasa Jovanović, kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, sledi jedna izuzetno popularna napolitanska melodija. Možda vam naziv Fanikuli Fanikula ne znači mnogo, ali zato ova melodija na rečac osvaja srca svih. Naravno, to je i vokalni solista, operski umetnik Goran Strgar.
Stigli smo evo do samog kraja i red je, evo, bar pred kraj, da pitam i glavnog krivca za ovo večera što se dešava sve. Zorana, čuli ste koje sve titule ima, da te pitam kako sve to postižeš? Pa lepo. Nedelja ima 7 dana. Ja volim to što radim. Ja sam sada u godinama da sam i svestan da to dobro radim. I u godinama si da mogu. I Bogu hvala, pred nama su tek godine i ja ovom prilikom se zahvaljujem svima vama koji ste došli da uživate, nadam se da ste uživali u večerašnjem programu. I svakako da se zahvalim svim članovima Velikog tamburaškog orkestra Vase Jovanović, Kuda Svetozar Marković iz Novog Sada, koji odvajaju svoje vreme, to su studenti, tu su učenici, tu su radnici, tu su i roditelji u orkestru. Ovom prilikom pozdravljam i one koji večeras nisu mogli s nama da sviraju, jer ima još članova. Neki su bili sprečeni zbog obaveza i posla, ali već na narednom koncertu će sigurno biti. I ovom prilikom posebno se zahvaljujem mojim asistentima, koji mi jako puno pomažu u radu orkestra i škole tambure. To je Marko Parčetić. On je student Akademije umetnosti u Novom Sadu na Departmanu za muzičku pedagogiju i moj drugi asistent Stefan Mihajlović, koji je također student Muzičke akademije na Departmanu za muzičku pedagogiju. I zahvaljujem se svim članovima i svim ljubiteljima tambure i dobre muzike. Ovo večeras je bio naš nov program u ovoj novoj sezoni. Pred nama su lepi koncerti i lepi turneje. Mi ćemo vas redovno obaveštavati, pošto mi u orkestru imamo PR-a, a to je moja desna ruka, Milana Nović. I evo za kraj, ako dozvolite i ovo da ja najavim. Ja sam samo nešto da dodam. Kad se puni 10 godina orkestra? Kad mi rešimo, ove godine. Evo, dogovoreno. Znači, čim rešite, evo vas ponovno. Sigurno, naravno. Hoćemo da najavimo jednu izvestnu mladu damu, koncertmajstera orkestra. Ako dozvolite meni. Večeras prva izvedba ove kompozicije pisana za tamburaški orkestar. To je Šinderova lista koja je za tamburaški orkestar aranžman i orkestraciju radio Dubravko Isakov Cicko, a solo prim će izvesti naš koncertmajstor Milana Milanković. Zahvaljujemo što ste svojim prisustvom doprinjeli javnom snimanju emisije Pesmo Srce mi ogre. Očekujemo vas dakle utorak 16. maja, u isto vreme prijatno i živjeli.
tako sviraju u Novom Sadu tamburaši amateri. Ovo su profesionalci. Pozvao bi na binu naše goste i soliste, mladu damu Zoranu Iđuški, gospodina Gorana Strgara i Danijela Lobodu, da se zahvalimo što su bili naši gosti. Evo jedno iznenađenje za kraj, ali da pevate sa nama. Thank you.